Singason constituency tichom arong along irui pen kicho ahiti kijo kelan pangcheng pontanglo Mahamaya constituency domoko along MEC Lunsing Toron pen kidugdet atumapan akijoy pen LPG gas kepajir Dogmoka Sildrampo longkiterang arong along habit engnar ahur kiludam Prime time long ben karong bajirlo non bertang non ben arjikta Singason constituency ke parlo angkang ticho marong along European ke chua hiti Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram rong arideng pen kidam tang vosik ni phai inkora ke thom arni ingpudam det pen vosik ni phai thongkep arni pen kicheng si hiti ke cho pangcheng pontanglo ticho marong NS 36 ka cheleng atowarpi adung along European ke chua hiti Karbi Anglong Autonomous Council CM Ingpudet pen vosik ni phai thongkep arni pen bokelia hiti along kejor kelan dunwer atum pen laso hiti along hormu nanglan dunsi tichom arong ahwar angkang kedorarat phan warsai kemi piponlo laso ajok Singason constituency MEC mate EM Amor Singh tisu aphan radatum kijun e akero pajirenti laso hiti along hem kikim ponthek apot arwe arni pen tame nonke matha nangni lopusi card news aferang ke kahomri dam hot kejor kelana tum lapen hiti kidun arada tum pen ningjirenti lapen kibang jilang arni sitame kejor kelan along lanso se chirungsi laso hiti pangchupon poputa ferangke angno thandun hiti along nang kidun pen hormu harta kenampon atum sitame Karbi han parbo lapen thesere ahuta kelongpon apot ning arong rentilo anparta towarpi kacheleng atumta motor pasang pen hiti along kejor kelan ason kenampon renti abirta ribdun long Dipu Roton Crow High School along Paisong Mate Boundary Wall Kikim Kerang Ponji Aphan Vosik ni phai thongkep arni Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram rong hangpen long eke somasai kedeng Karbi Anglong Autonomous Council CEM Arudeng pen long eke somasai ki padopon along Karbi Anglong Autonomous Council EM atum Amor Singh Tiso Roton Teron Khonsing Rongpi Pawan Kumar Rai Karbi Anglong RSS Chief Harsing Teron Rongtur Bong Village Committee Amai Pusarbi Pecheng Lok pen an ke thike ding atum chitong dun renti long eke sompon amai long Karbi Anglong Autonomous Council CEM pen lam thik jai pon ke kibang ji prechik lo pen gita ashram adum rong sampri pen rong malin atak interlocking block otowar kasalam pangcheng ponpo Prabjin pen Gita Ashram kachreng PWD towar awi kiruyasai pangcheng ponpo Gita Ashram lapen adungarai arong along solar light tapi ponpo lapen rong sampri along community hall kikim kirang ponja saita deng ponpo pota birta longdun Mahamaya constituency along local MEC pen vosik ni phai thongkep arni kidugdet ahem ahum atumaphan LPG gas akejoy pen keron abirta ferangke pen birta nang pale Mahamaya constituency MEC Lunsing Toron pen domoka sinmahol aban along kiduk parpik mate BPL family atumaphan akejoy pen LPG akerap kipi pajir pon alang lihin pen kidugdet ahem ahum atumaphan kerap kipi pajir pon ajok kachuru alam the pajir pon lo non malam sopor pandinir praman birta mungton poniksina আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এটি আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াবহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্চ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ অফৰটো
পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্চ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্চ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্চ জুচ Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo lasinang tum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesire alang hithi gulat along longpon ikji kang sirtang kijun alang tharwe alang theso alang kecu ajam thu tharmit aduk thelua kreng chitronola ukthor pen chenglok ongdung hemalong akenang sot hormu longpon ikji Dina mupi putot bertalo wang tulu. Domoga seltranpur longki terang arongala. Busik ni pai tongkep arni ada porpa hini racitim apor malam. Habiding nar ahur rong aro kilo dama berta nangli. Domoga seltranpur longki terang arongalong. Habiding nar ahur kilo dam. Habid pen kewang ing nar ahur. John kre hini bak duji pusi ketek dunlong atumpen pacini. Habid ing nar rong aro kilo dam ahur. Modon teron ahemari lapen pinaan abiri ilong. Ke ke somason panahok tikanglo sitami habit ingnar kilu damahut munit atum ke thang kisungta abelang puta berta longdun Jogmoka police station ke parlo angkang alam ki alang akoi ke do bangke thom atuma phan kenep kangnang pon tu berta bosing ne phai engkora sirkap arni berta nangle Abhijit Natlape Nilotpol Das Banghinia Phan Phangkudong Pu Kahon Thepen Areng Hu Kipasopenan Parta Apran Karmut Along Kachirabdun Pu Koikido Bangke Thomatuma Phan Keton Kilang Asai Kiatumben Kinep Kangnang Keton Kilang Atupen Kinep Ponlong Bangke Thomatuma Men Laki Raju Kro Johan Ingti Dapen Sostenas Timung Pusi Chinidun Akoikido Bangke Thomatuma Phan Karbi Anglong Angkang Pregjam Adim Along Pensi Nep Ingnang Ponlo Labang Solam Kialong Kachirabdun Akoikido Atuma Phan Non An Bang Plikebrat Chok An Police Atumpet Nep Ingnang Pontang lo se birta longdun Karbi prime time birta bangla pansikan ton ponela domi thakme kardam